Ka New Trap Youth Council Madan Reting, hapo ka jingyalam jong usamla Joy Pankon ubani Presiden, haka arpo New Tarik ubanai Nailur Arajar Arpoway, kalalet bania kenduk kerpang yau Block Development Officer ka Melim CNR di Block ubak PT Pasa, ha office terekam jong u, bani keren halor ki katuk ane kimat karoi kapar jong kasyonong Madan Reting, kumki nala ki lenti ki singkin bat ki skim bapher hapo kasyonong. Haka jingi keren bat video ula pensyai syakaseng baka Madan Reting kamyo jingirap AA bat baro ki jingirap ki yaj lengba ka MLS skim bat ka MP skim. Nakaliang kaseng kala benrap halor kinai kimat baha kisngi ki banwan kin selet bania kendu sayau nong mi khamat kathany bat na ki department bapher. Ka jingwan kendu jongi menta kasngi nakaliang jong ka HYC Madan Reting rangkat bat ka jing senan lang jong ka HYC masakel yai video jong ka Melim Blong kadai halor katu kani kimat kibadai kibayadai bat karoi kapar hangtei hapo snong Madan Reting kimat ka banengkong hi ka ba nakaliang jong ka sengi hilabu kadai halor kinala snong lanyo ni namong keren ya yaki nala ki bodon haki highway re kidon gini kinala snong ki ba ki bambyang lesi ki balaru ban wanra along kata kan ka haka kamtam le ka porlior kanala gambyang te bat njuru kini ki footpan bat kumki kumki jingarap naka blok jui kumki scheme rijingri lani ki scheme yeng bat kumta tatar kan te haka jingi ka do ka jongi de nak ngilayo ka sai ba nakaliang jongga nakaliang ka office badan burom jongi nang di napo Melim Blok kim kalong belang bek ong kamdon ka Madan Reting le kamdon kamdon yak kinu long kijing arab te haka jing ya keren jongi bat ima te la pansa yangi ba Madan Reting ni kade ka sens taung te bat kumjuru kini ki kumki scheme jing arab bat kini ki lat jing arab de ki yat bet naka MLA scheme bat kumjuru naka MP scheme te nakaliang jong nakaliang ka office jong ite nak office jong BDU te kamdani kamat ka banungkong ya keren halor ka jingdon jong kini ki street light di badan hapo snong hoi nilai ba ki bun ilabun ki street light mau ki boleh install hangte hapo snong Madan Reting re ki don bat ki katu kani ki dong hapo snong Madan Reting hakaba kini ki street light kim terekam ila susah tangka frame kum tu te nakaliang jong iru ngla pas ngoi kata re long kam le ibong bang bina li kam dan kanu ke jirap nang ni ginala snong tibangi lam namar kumangaong menehi bangin ya keren minum ya keren ya kini ginala ke badan hapo highway dari kajing ya keren jungi kalau ngi ya keren ya kini ginala ke badan iban tidak ki surok kan ban ya kunti surok tiban rung sedu si yang beriway kidon kinala hang tu tele si namar kini kinala ngi iba kidon kini kinala kidon markapi baki footpath lesi nakaliang jungi ngong lada don kinu ki jing yarap lesi la bantap no ya kitu kinala lani tumi tu footpath iru baki ya ki klung khana bakan lat kinu ki jing musau ne la ban suker no kumtu kena makin lat kita ki jing musau baru rei ya keren ni bat iru halor kataru long mdon ni long mla te nang ni na po blok jungi kan halor ka jing pensa jungi haka bayar dei bat ni ki street light bat kumjuru kinala bat kumjuru ki scheme ki bari ki scheme snayeng lani ki scheme rijingri ma te kini ki lakini baro dei ki ya ki don la ki jong pat ki department ini ki department pa ki la long ta kan banyak ki ya pel ba ka MLA scheme pat kan te nakaliang jongi ru kini sngi bansawan hiru insalit ban yakendu MLA insalong ban ni kamyo jing sai susu kan lani hadin kata ondang la adep yakendu MLA jongi ru insai kendu kan insai wat jing tip nagi di department paper kan halor kini halor ka kini ka phang ka bayade ba kini kimat jingarap hang te hapo snong Madan Reting ani hapo blok kimla kimdon kanu ka jingarap rei insa approach pat nakaliang jong aseng syaki bor pat ya syaki pat ki bor ki bari ban pet ki bari ban kini